Murabashuti bavandimwe turi imbere ya kamera zacu nazanye abatumirwa nje ndumuyumbi ikintu tugiye kuganira n'ibiro abayumbi abagabo babiri saba yumbi umwe n'umudiyakoni wo gukora ikiwa n'umushirika no dufite impaka twagize impaka ku kintu kimwe hejuru y'abayumbe bacise ngo ni kirebere ngo ni n'undi mutwe winjiye mu kanisa ikiyumbe cyo muri cyane icyo twaganiriyeho ni ya ndirimbo y'abayumbe yaje mu kanisa jewe numva ko ari ntaco bitwaye rwose mu gihe abapasteri bicaye bakagira inama akavuga ngo hagomba kubaho indirimbo y'abayumbi je mvuga ntaco bitwaye rero nabo ni badusobanurire icyababereye ikibazo ubu nyine bari banyishije kwakangaha none ga nshuti bavandimwe ni mutubwire ikibazo muri ko mubona cyabaremereye cyane mu nyinshi urusaku ngo abayumbe ngo twayirebe ngo twigize ngo bitangaza nimudusobanurire ahubwo bazo dusobanurire indirimbo y'abayumbi baho kwanza barayiduha bayishizeho jewe ngeza aha nasanze hariho indirimbo y'abayumbi abandi bose bamara kuririmba bakavuga ngo indirimbo y'abayumbi ni mabuke abimbi indirimbo oya iyo wacu ntayahabaga ubundi abayumbe mu kanisa nabahe ni ishyirahamwe abayumbe n'abanyamasengesho n'abanyamasengesho abatari abanyamasengesho abatari abanyamasengesho ni bande ariko muri rusange abantu bose n'abakristo muri rusange bose n'abakristo oya tureke by'abakristo abanyamasengesho ni bande mu kanisa abatari abanyamasengesho abanyamasengesho n'abantu bose barara ku ijoro basengera ikanisa basengera abo bose n'abanyamasengesho iyo bavuze ngo duhaye abayumbe indirimbo baba bavuze ngo abarya baza basenga aribo batambuka ni gute basa tubona hatambuka itimi imwe y'abasore n'abakobwa ese aba bandi basaza bandi n'abakecuru hari bo ntibaza basenga ko muvuze ngo abayumbe n'abanyamasengesho baza basenga nakuye ngo umunyamasengesho buri wese ni umunyamasengesho sindiyo ariko mu madepartement abarizwa mu kanisa hari korali hari ishami rya kinamama hari ishami ry'abagabo hariho ishami ry'abayumbi ariko mu kanisa noneho muri aya makanisa yino muri Kenya tugezeyo twasanze habaye ishami ry'abanyamasengesho bararihaye indirimbo yabo kimwe n'ijya korali nanyuze ngo bararizamuye barigezira musho mu kanisa saba yumbe bihaye ico kintu nje cyo kubaza iyi kanisa rifunguye iyo ikanisa rifunguye bazaba cyagihe bazabicara bagatora abantu ndabizi ko bazabatora ugasanga bashizeho pasteri bashizeho revera hanyuma bakageraho bafata n'abadiakoni n'abashemasi bakabasengera bazabasengera abadiakoni n'abashemasi bagasengera n'abaevangeliste hanyuma n'abaevangeliste izo ni inzego ziba mu kanisa ese iyo abayumbe nabo harya muri cyagihe baba batanga ya madepartement naho bazabashiramwo abayumbe bakabasengera kuko bazabashiraho bakanabasengera ibo bazabiheza igiti iki kintu baza bakura wavuze ngo yavuze ngo haba n'ishami ry'abanyamasengesho ko batekereza ko nanjye nigeze kuba je navuze ishami ry'abayumbe abanyamasengesho bo nabisobanuye navuze ko abanyamasengesho navuze ko abanyamasengesho buri wese ari umunyamasengesho sindiyo ariko hari ishami ry'abayumbe iri shami ry'abayumbe muri cyagihe baba bashiraho aya madepartement uvuze iri shami ribamo iryo shami ntabwo bazavuga ngo dushizeho ishami ry'abayumbe ariko iyo muri rusengero rugira ishami ry'abanyamasengesho seno nuko naho nagiyemba sindaba muri katolike sindaba muri adventiste ariko mu baporo abayumbe mu baporo habamwo ishami ry'abayumbe rero ntabwo bazarirema bonyine bari batangira ari abantu basenga bahurira ahantu bamara bakarema organisation yabo y'abayumbe iryo shami ry'abayumbe bakarirema barangiza bagatora ubuyobozi bwa buyobozi rero nibo bayumbi yarugwi bacu twabasengeraga ariko hano bazabaza bakaba presenta mu kanisa mu byo sengera ngo senshatse kuri vuga izina namwe muzaribona ikanisa rizari presenta abayumbi abayobozi batoye bakabasengera amara bakabasengera bakabasengera mu basengera ikanisa uyu ni umudiyakoni mu rusengero sengera izo bintu je batazo nabonye tubaza basengeraho bazasengera abayumbi barabasengera gute
kunta munsi kuyihe kuwebe ndetse ntarashira n'ivyumweru bibiri babasengeye hano abapasiteri bo mu ikanisa muri rya kanisa bazabasengera n'abandi bazabasengera nk'abapasiteri ariko bazabashinga iyo bamaze kubatora abayobozi b'abayobozi kandi mwagirira bakavuga muri itora mwenyine barangiza bakaza mu twebwe bande bazabamatora twebwe twitoye sizo sinde muri yakoni sinagiye kwitora ngo barangiza genda indwanya mu metara oya ese ndo mu yombi sinagiye kugira ngo kwitora sizo barancaguwe babonye ko mbishoboye bambara n'ubushobozi n'umuhamagara barambwira naje numva bishoboye bapanga nkuse kudusengera baradusengera ariko twagiye mu twitorira akagugu ngo tugiye uyu ni president uyu ni vice uyu ni nawe muri kuba wa nani wa diakoni mwego muzamugenda mukitora wewe nyine wewe watowe n'Imana si abantu batoye Imana n'abayobozi n'abayobozi none se tege wazo ubuyobozi we abapasiteri ndabo bahari rwose n'amavuta yawo yose basi amavuta kuragaye oya sinyagaye none muri mwebwe ninde mu pasiteri uzugenda sawa umvaga nkubwira none waje aravuze ngo iwe yaratowe namwe mudukurikiyeho iwe yaratowe naje nababwiye ko tuza dutora hazaba amatora tugatora umuperezida mwenyine uyu mugabo yitwa Gapangu atubereye umuyobozi w'abayumbi yitwa mwabihereye ese yitwa ndihajya wa nitwa ujye se nanye Diakoni Eveke none akabana nawe ati naje mbaye vice president bagutoye gabajya kamati y'abayumbe bajya tubanaje mu cyumba bajya wese abasore harimo n'abagabo none ko nandi umusaza kundi umugabo ndashaje none abagabo cyangwa se abakecuru b'abanyamasengesho ngaye abotre soif no abagabo bakaba muri kitorero bakavuga ngo bakabashira pasiteri bakaba bati twebwe abayumbe twabonye ko Eveke aba asego wa Gapangu abaye president bamara kuba presidentiriya bakabasengera bati kugira ngo bayobore bano bayumbe nta kindi cyo bashoboza no kubarambika biganza twabasengera nkuko Imana agakomeza akabayoboza akababashisha kuyobora bano bayumbe mukaza mukapresident wa pasiteri mwe president wa pasiteri twebwe tidora abantu twatoye ariko nimba twona bishaka twabashirikisha mu matora ce n'est pas un problème ariko tutanabishatse twubwira amatora yacu tukababaheza mukabita abanyamasengesho oya ikitwobica nibajya tubana mukitora banza ni rebellion kubera iki ari mwe muzamukanisa kubera iki ari mwe muzamukanisa abayumbe nta mwe muraca mu kanisa tubwira undi muntu waciye mu kanisa mbanza ngere kubindi gasasa urabona groupe y'abanyamasengesho byo bamaze gutora ni kimwe n'amakorali korali nziza yitora ntibaza wahora wonyine korali bakavuga dutore ku kondite na president bakaza barepeta korali kubwira usobanura korali cyo oya ye korali ngora sona korali je nagiye mu korali bakiri na mutu akwa korali ndoshate turapana imyaka babanza bitonde kubwire wari korali kanani korali bifite umuyobozi mu pasiteri ushinzwe urumva ugomba umwaka n'ingushize bakashikiriza nani pasiteri bakamubwira ngo pasiteri uyu mwaka tugiye guhindura ubuyobozi uzozwe muri munama yo gutora okay ndakubwira aho nganda ndemezanya nawe kuko natwe abanyamasengesho hari umuyobozi w'abaraduhaye yabaye mu matora mwihaye mwebwe oya baduhaye kanisa rero korali nimba bafite umuntu ushinzwe ariko izo ngizo n'ibiti byagiye bavuka ni kuzamura bakenera ngo pasiteri ashingwe mu korali pasiteri ubundi ni pasiteri ndaje kuba mu korali gushinga abanyamasengesho no naragiye bazavuga nabandi bagize akantu nimara ngweze ijambo noneho groupe y'abayumbe y'abanyamasengesho mugani wacu ni kimwe kwitora mu buryo itoramo korali mu buryo itoramo abayobozi nako ni kimwe nuko korali nayo itoramo abayobozi bayo nyamara ikaja kwa president gukora repetition twego tugira umunsi yacu y'amasengesho duhurira mu cyumba none mugasengana n'abandi bantu bose nta kibazo baje turasengana uje muzamya ushaka umunyumbaza yandikisha ushaka kwitwa umunyamasengesho impamvu yo kwiyandikisha ni iyi niba sobanura mu kugira ngo mutambaze ibibazo byinshi impamvu yo kwiyandikisha uyu muyumbi nuko natwe turishira hamwe kandi y'abantu benshi kandi nabo bashobora kugira ibyiza cyangwa se ibibazo niyo mpamvu tubandika ku rutonde kugira ngo nihaza kubaho inikese akabaho ikibazo runaka
tukamureba. Ese n'abasaza bazabaja muri iyo groupe. N'abasaza basenga cyane. Bazabaja muri groupe y'abantu. None se ko ndashaje ndi umuyumbe. Oya tureke tuvuge wenda ku musaza w'imyaka 60 ese bari imbere yanjye bari bamse babamo. Bateka imyaka 70 nta kibazo rwose. Baba muri groupe y'abayumbe. Hari umukecuru ndashatse ko ubahangana we n'umuyumbe kandi n'umukecuru cyane. Ariko tuza mu bitumurozi. Oye twebwe abayumbe bahani wacu cyo nico batandukanye mu rusengero rwa mumushakiya ntaketse icyo byumbe cyane cyo gukeka zatuzumvana abana uwo mukecuru waje mu kiyumbe kandi abakecuru muza mu bitabaruzi uyu ntaketse muza mumwemera none hari ikintu mwe mutari mu yo teketse mukakimwe uwo mukecuru waje mu ishami ry'abayumbe ntaketse niko umva mubwiye none abakecuru bose uko bamwiza ubona atacu batwara umva oye ukora aho ngaho nyine ariko uko baza bamushizeho ababodega bo kumukurikirana ko hareba azareba gute arebye gute yareba gute arebye gute uyu muntu afite abantu bajya oya to mugenda mbe basobanura mwategereye amakuru ya Kingdom Light Church azabwiriza hejuru yagisha abantu abwira abantu kuntu bamaze kuba chronique ngo ibiheko ibirozi biki twebwe yasanze uko azavuga niko duteye abambe bandi bacu mwebwe timwembesana n'abari abandi twebwe n'abarozi ntacu kuba tugeza ngaha sukwenda abarozi mwikanisa ryanyu tabo abayumbe banyu ntabo baza bitabarozi ndabatumiye mwebwe mwese kuri kamera abadukurikiranye bazatubwire niba mwikanisa ryacu sinzi ntabwo muza mureba nabi bari abakecuru ikanisa ryacu bazobwe nimba hari umuntu wigeza avuga umukecuru cyangwa se wagiye gushamburiye jewe hari abo nzi mu kanisa ryanyu ahubwo mwebwe abakirisitu mwebwe aba bashemazi hari abo nzi mu kanisa ryanyu bitwa abarozi tujane rwanda babisaba uko ni ubisa tukene kwimena inda ngo tubavuga amazina ariko mu kanisa ryanyu buzimwe abarozi kandi nimwe mwabwira tubwira abantu usabere wewe ushobora kuba umwere ku giti cyawe utanabibamo ni amahoro y'Imana kandi cyo ni ikirumbe cyiza gifite isuku sibyo ariko hari abantu nta bantu bose bazababere jiriya tera ngo bamuza mugira mu ikanisa ku gatuti yavuze ngo bayumbe timuza muri repetition cyambere ariko bavuga ngo bayumbe n'umutambuke muri rimwe bakamubwira ko n'imiswa iterabwoba nk'irya bahamaye ririya terabwoba nirigenda kugira miswara muza bamugenda ese miswara abapasiteri bose bayigira Vision of Mulenge Tumbi ndi behind the camera ariko ni Vision of Mulenge TV1 na Maendeleo TV1 aba bagabo bagize ikiganiro cyiza ariko cyabayemo ni impaka zikomeye rero ndabaza side y'abayumbe mbaze n'aba bagabo bari kwiyita ko atari abayumbe se bintu umuyumbe natubwire iyo umuhagarikiza avuze ngo ndatanga indirimbo y'abanyamasengesho kandi yatubwiye ko bo nabayumbe ariko si abanyamasengesho arabanza dusobanurira itandukaniro hagati y'umuyumbe n'umunyamasengesho hanyuma yongera dusobanurire si indirimbo muzamubona muri merite nayo iyo bavuze ngo abanyamasengesho bahaguruke muzamuzi ubundi mukaba mwicara mukifata kugira ngo mutegereze cyagihe indirimbo y'abanyamasengesho se ubundi mikahise abantu bose baba baje saba abanyamasengesho ndongera mbaze abangaba bari mu bakirisitu harimo ngo abakuru b'abagabo bafite ibiti bahagarariye abagabo umukuru w'abagabo mu ikanisa ryawe ntacyo bavuze kandi njye nacyo tijyumvikana noneho ndongera mbabaze ese mwebwe muri sayidi y'abakirisitu iyo bavuze ngo abanyamasengesho bahaguruke mukareba ku bayumbe muba mubaye iki reka maze nsubize twebwe abayumbe n'umunyamasengesho umunyamasengesho ubundi twese turi abanyamasengesho kandi twese turi abayumbe ariko itandukaniro rihari nabibabwiye yuko kuko natwe turishira hamwe y'abantu benshi wenda umuntu yobyara tukaja kumureba niyo mpamvu twashize kuri liste ariko twese mu byukuri umunyamasengesho umuyumbe umwinginzi jewe Seloma numva ko ari cyo kintu kimwe rero iyo bavuze ngo indirimbo y'abanyamasengesho cyangwa se y'abayumbe ngo ni mahaguruke twebwe duhita duhaguruka kuko iyo ndirimbo nayisanzeho sinje wayishizeho nigiye yahashije ntacyo bitwaye rwose nimba babona ko ari twebwe wenda tuba turi shapu kuko abanyamasengesho ni nk'abasoda
niba bavuze ngo ngaha abanyamasengesho twebwe indirimbo zacu ziya zo muri okovu zo mu gushimisha oya ni igisirimba ntimunazi oya satuziririmba abayumva bake bazi indirimbo zo muri reka ndakubwira ushibuze birabazizi kandi benshi twese tuzizi hari n'abakesho baba bazahaguruka turi kubona ko nawe ukeshe ariko aracyari muto uko nawe ni nkaho hari zimwe utazi kubwira ngo yo muri mirongo mu gakiza ko kwa mwinanirwa uko ni kimwe natwe kuko hari abayumva bamwe batazizi ariko cyane twebwe tuba turimba izo muri okovu zo mu gushimisha tukarimba n'izundi dukora isi nyine zigezweho cyangwa se tugashiramo umukunga cyangwa se tugatangizanya n'indirimbo ya okovu twagera iriya twabona umukungu ugiye nko gufata tugasirimba twese kandi namwe abakecuru muri mu gusirimba rero iyo ndirimbo turayikwiriye rwose kubera yuko nimba abapasiteri baricaye aba ngaba baturangaje imbere kandi twizere twubaha bakatubwira ati iyi ndirimbo namwe ugomba kubaha bo ibima gute kandi mumeze nk'abantu bafite rebellion ntabwo twabisabiye ntabwo tuba mu kanisa nta muyumba itandukaniro riri hagati y'umuyumbe n'umunyamasengesho nakubwiye ko jewe ari ibyo bimwe umunyamasengesho wenyine yavuze umuyumbe akora umusengesho bakubwire noneho cyakora n'abanyamasengesho nawe buri muntu wese umunyamasengesho ariko twebwe aho dufata baba kuri karitasi bagira nyine n'ibikorwa byabo abo ngabo ni abayumbi ariko tumutsa abanyamasengesho abayumbi ni abasenga ko muza mukunda guhangana n'abapasiteri mwanza mudusobanurire icya kabiri iyo ndirimbo iyo turayikwiriye nabajije uyikwiriye gute iyo bavuze mu munyamasengesho tuyikwiriye ni iki urabona hari igihe bavuga ngo ni muririmbe indirimbo y'abantu bose abantu bakikurura bagasigana bakagira ariko abayumbi bundi birizivuga ngo turabasiga abakristo twese ariko abayumbi ni abantu baba bangutse bari supre ibo ntacyo babwiye ubundi mu ikanisa abantu nka batatu haba bamwe bazahita ngo ni babihondwa abo ni kabayumbi bo mu mahombi barararayo mu mubu barararayo aho hari umurwayi baraje kurwana nawe ari umunyamapepa musengere aho ibibazo zose bazabita ngo ni nkababihondo akabandi baba diplomate kaba bagabo bazamashiriye nyuma bakamba bakitika ibo nta kibazo kugura hejuru kundi dore kera agiye kuzuza kugura hejuru kundi ibo bakamabirwa bakiritika ngo pasteur ngo yavuze ngo bivuze gute aho abo ni aba diplomate ngabajya bize cyane batobyina cyane ngo icuya ntikimanuke abo ngabo nabo abandi nabo ni ba misi bajya bashiki bacu batobyina ngo fondete iveho ariko twebwe kubera ko bazi turi babihondwa nimutamuke muri rimwe habe nubwo usanga mu rusengero harimo umuyumba umwe azamatangira nisengera nimba ashoboye kuririmba akaririmba rero niyo mpamvu tekereza ko abapasiteri babonye ko ari ngombwa banedeza kandi nyine tuba tubikora neza nta kibazo none se kubera ko muza mukunda kuzana abantu bahanganye n'abapasiteri nayo cyo bavuze guca mu kanisa nta muyumbe jenzi waciye mu kanisa kandi nibo baza barica aya makanisa yose yagiye ni bande baza bayacamo oye ntayonzi ntayonzi abayumbe ni abareberi baza bigira abareberi ngavuga abayumbe baza bigira vuga abayumbe baciye mu kanisa iwacu ni mwabonye abayumbe bose ko baturumbutse tubure yo bagiye iwanyu ni hehe iwacu abo bitwaga ngo ni abayumbe muba mwitwa ngo ni mwe banyamasengesho mwarara mwasenze akaba ari mwe muteza akaduvaye mu kanisa mwavuze ngo ntitugeneralize ibintu byose ubakubwiye birizivuga ngo hari bamwe baseseye muri mugwisho namwe muri badiyakoni barimo abo baseseye bwishwa ko muza mumenya abarozi mukabamenya mukavuga ngo uyu ni umurozi gute mutazamenya abanyumva bose bamenya amavuta ngo munabakuremo mbabwira akantu kandi nkabakure mu ntekerezo bagarura kandi nkabakuremo ntimukanabitekereza twebwe abayumbe bo mu kanisa ryacu reka tubwire iryabo n'amaraga y'abandi n'abandi simbavuga cyane gusa ni uguma gutangira uko tubona uko avuze gutyo iwe atugaragarije ko ayo mafuta arayezi ko abayumbe bayagira ariko twebwe mu kanisa ryacu twebwe tumeze nk'abariya abandi umva kera ko yihakanye bagenzi ariko hariho me iyo uvuze phrase uzitangira washyiraho me ukamenya ko hariho ariko ukamenya ko hariho nababwiye ngo biriravuga ngo hari bamwe baseseye muri twe rwihishwa kandi abo ngabo niba ari kwasigira gute niba ari kwasebya umurimo hari abita abayumbe nyamara baraje gusa kwikuvura izina ry'ubuyumbe
sinobihakana pe kuko mu madepartement yose agize kanisa abo barimo ndi pasiteri rero sinobivuga kuko barandeze cyane ariko reka tuvugira amakorari bayumve abo barimo abo nibajya bazagira gute bakabesha ngo igihe ko mubakibonye buriya mukecuru warakeketse bamwe ntibana baramutse abo barahari ariko abo ngabo nabo iyo duhuye mbibabwiye hano muvuga ngo wenda nuko tuba tubahoye ikintu mugomba kugikura mu bantu mugayikura mu ntekerezo z'abantu nta murozi nimba abarozi bahari ubona umukecuru wese ngo ni umurozi ntibavuse bahari wakuze ugera aho ngaho ari uko wakuze usenga ibyo ngibyo turarirangije haribo abaseseye muri twe bwihishwa ariko abo ngabo umunsi umwe birize bwa ngo umureke urukungu n'amasaka bikurane igihe cy'isarura hazababwira gute gusobanura igihe cy'isarura bizasobanura ushatse kuvuga ko abayumbe b'amafuti abayumbe baraba bose bakora udukoryo mu makanisa muzokurana ariko mu bakristo abakristo bo mukurana n'abakristo bose ese ko muzamubatumiza turi muri departement oya ko muzamubatumiza umuyumbe wanyu oya aritegera bituragira umuyumbe wanyu kumva muzamuja kumucahirira hirya sibyo ira mu bwihisho siko mukamuhonya mukamunogereza siko ariko iyo ari umukristo wenda wakoze akadega cyangwa se mwaketse mugari wanyu ngo mwaketse mukamuta hanze ejo bundi mwaza muhamwe hari abayumbe bazaje gusura tegera n'abayumbe bwazi wawe en general hari abayumbe bazaje gusura kurumva bakamena isukari abo turabazi kurumva hari abayumbe bazaje gusura bavyaye bakabashirira isukari barahari ni nabo bagiye gusura bose umuyumbe bagakingira n'abayobozi tibinjira mu mazu yabo wewe ugatekereza ko kandi murahorana muri ku murongo umwe muza mumushimagiza we abo ni bajya baza kumusura yavyaye yababona gutya hano gutya akamarenza hari tuza abandi bakazima telefone abapasteri bagakomanga bagasubirayo abandi bakazima telefone ariko muremera kuko mutwanswe menanye ijambo muremera kuko hariho hari abantu baseseye muri twe bwishwe banzo vuge so umuntu n'umukirisitu uyu muntu uzufunga abandi ngo baje kumusura ngo ni waseseye bwishwe kera waseseye n'umwe bwishwa ntaba ari umukirisitu ariko wemeye ko ari umunyabwoba namutenze abana kwa ndi bari mu ishami ry'abayumbe mwatenze uyu muntu none umuntu kumva w'umuyumbe wicara kumva akicara yazabona umuntu kushisha gusa yamurira gusa ngo murakese uyu mugabo usize mubona neza umuntu wese ushutse wese abaye umuntu nimba ashaje atakibasha kureba neza gufungura amaso kera uramuketse umuntu nimba aciye ahangaha kubona koza akantu gatoya kera uramuketse ese uko kiganiro cyabaye kirekire musarire uko gukeka mukeka abandi mwe muri nababwiye ngo ese abayumbe mwemera ko bira bintu zo mukora zo gushambura ari inkunze ari ukuri cyangwa ni ibintu zo mukora jewe natangiye ikiume kiri mutoya nagitangiriye ruguru mu Minembwe aho nabaye abo muri groupe twabanaga mu mbese ari ntarabona umuntu ushamburiye muri 5e mesere pa Karongi muzobaze n'abanyamase ko bakarigenze muzobaze niba karigenze hano umunsi numwe yigeze avuga ngo agiye gushamburiye yageze yerekwa akababwira ngo ibihe nuko bimeze agasengera abarwayi bagakira akereka ibihe intambara zigiye kuba amahoro yabaye intambara nyuma y'intambara amahoro ariko kugira ngo igihe ntanabizi none bano bubu nyine aba bubu nabini wanyu bazababona ibihe nabini wanyu kibatwereka ikibazo cy'intambara nabizi ko mwageze muri abanyamuti abo nabini wanyu abo ngabo abo naje sinemeza nabo mugoroba abo naje sinemeza kuvuga ngo sengana nabo kandi muri groupe twe dusengana nabo twebwe twanamumenya umva akoze cyane twebwe tugenga abona abayumbe babwire sindiko ibyo ndiko mvuga bihagazeho ntabwo ari kubera ngo naje gutwika oya umuntu w'umugabo ibyo ndiko mvuga muzobaze mu rusengero rwacu nimba hari umuyumbe n'umwe uzukurigiye n'abavyemera bo bivuga ariko hari uwo badashobora kubivuga mwebwe ntabwo bamubwira ati mutinya bintu yakubeshereka reka mbabwize hari umuntu wasengewe n'abayumbe b'iwanyu uratuma tuvuga ukuri kose hari umuntu bagiye gusengera yarwaye uri kumva barerekwa
ndetse berekwa nabi muri urwo rugo bashaka kuvuga ko umwana ikibazo yagize ari umuvyeyi ni iwanyu byaturutse bakeneye ko tuvuga abantu neza none ni gute uhawe badefanda ngo babiwanyu iwanyu kandi higeze kwereka umupasiteri aravuga ngo mu rundi rusengero ngo nta bana bazavukamo iwanyu ni wowe wavuze ngo tuvuge mw'izina ngo bazoza bavuka bapfa umupasiteri wari umuyumbi ngo bazoza bavuka kandi ntiyatenzwe yahise akomerezaho kugeza n'ubu nyine ayo mavuta arayafite na Herode se yari yavutse kandi muri iryo kanisa yari kavuga ngo bazavuka muri karitsiye nyine abantu babariyemo abana nimba ari kitengera nimba ari dufite abana buzuye umusozi none abapasiteri b'ikigera uvuze n'abayumbe b'ikigera abayumbe b'umugoroba turi ku kiyumbi niturangiza ikiyumbi niba tugishoboye jewe bwa bwoba mugira umva mbabwire abo bose bakora ibyo ngibyo nimba yarahanuye akavuga ngo nta bana bavuga ubwo n'ubuhanuzi bamara bakavuka uko namwe mumenye ko mumufasha kubera ikatatse kandi natwe abayumbe dufite ubushobozi bwo gutenga umupasiteri wagize mukamukura mu kiyumbe gakuko karagize wavuze ngo umupasiteri nyine yari abarizwa ndetse pasiteri inyuma yabarizwaga mu ishami ry'ikiyumbi ico gihe aza kuba pasiteri inyuma pasiteri batoya baba bashorana n'abayumbe je ndavuga nk'umuyoborwa mu kiyumbi je sintabwo ndi umuyobozi mu kiyumbi sinzi nimba hari amategeko sindabibaza neza ariko ndabibaza nimba hari amategeko avuga ko umuyumba akwiriye gutenga undi muyumbe mugenzi wiwe ariko habayeho nka bene iryo kosa ringana gutyo abapasiteri bakabimenya zo ni inshingano z'abapasiteri kugira gute guhagarika uwo muntu ariko je nabonye abapasiteri b'ubu nyine abayumbe baza batera abakristo ubwoba abayumbe baza batera abakristo ubwoba bakaza bakamukura umusumari mu mutwe bamara kumukura umusumari bakamwereka bakamukuraho mu majikintu umuntu akikanga akavuga ati karabaye burya nari tuzi ibintu bikomeye gutya mu mutwe bamara bakamubwira ati baraguteze kuko iyo bagikuye ntibazavuga ko shitani yagishizemo bazavuga ko ari umuntu wagishizemo intuze bamushizemo iyi insécurité bamushizemo uyu muntu ubikoze takwiriye gutengwa uyu muntu uhawe uteza akajagari akaza akura imisumari mu mutwe gutya akamayinura gutya maji mwikanisa ese uyu muntu simbishoboye gaje batawe no kwinwa ntamaje ndapa ese uyu muntu takwiriye gutengwa mu kanisa uyu muyumbe akabikorera mu kanisa akabikorera mu kanisa kamakura imisumari hana azabikorera kandi kuri kamera utaruka gufata igihe ko $3 3,000 aravyerekana kuri kamera ngo yafashe igihe $1,000 uyu muyumbe uyu muyumbe yamenye gutaka ugiye ko no gitana ari faranga no gitana jewe ikintu naje kumenya bano bayumbe bafite inyungu mu kwamamaza kw'igiheko gikora kuko nibo babicuruza dore banza bitonda ukuntu bacuruza ibiheko nimba ahagaze hariya akavuga ngo igiheko yafashe bakiguze $3,000 arashaka kugira ngo igihe kazacuruza wenda bazaba katurire abazakigura azabakaturire ikibaye ku $2,000 uwazakigurisha azahamagara bene wabo muri Amerika bakotize $2,000 jewe kiriya gihe kuriya yari afite yari yakiguze $2,000 ariko jewe ndakatura kugurisha igiheko $2,000 ubu ni wamuyumbe kuko ntiwoza kwamamaza igiheko ngo bakiguze $2,000 udafite kuzagicuruza nibo baza banyura aha bagapanga umuntu uzocuruza igiheko bakagenda bagabesha umukristo bazi ko afite ifaranga bakamubwira igiheko kirakora none gagenda banza wumve none ganyura hariya ugenda ubwire uriya muntu azacuruza ibiheko igihe ugenda umuheze $2,000 uzakijane uzakora iki uyu muntu wavuze ngo igiheko yagifashe $2,000 afite abo bakorana abacuruza ibiheko iyo rero niyo mpamvu uzamva ngo tuzadutega indege ngo tukava i Burundi tukaja muri Kenya ngo kubera ngo zino gahunda z'ibiheko kubera iki ni inyungu akuramo nimba umuntu amaye igiheko akamuheza $2,000 cyangwa $2,000 hari atazoga transfer ahubwo ndetse barakize bano bantu rero jewe nabonye cyangwa bagafata umuturage bakamubesha ngo muri quartier iwanyu hari abantu baguhiga hari abantu babakoroga none hunga uzuje kubiwanje jewe uzoza ngusengera jewe mu Minembwe iwacu nabonye umugabo utwara umugore w'abandi amara umwaka wiwe
ngiwa ngo mu muhanda w'iwabo iki kiganiro ngo karamusengera n'uwo mugore nanyumva azombwire umugabo we azambwire ubwenge bw'uko bwari bumeze kuvuga ngo undi mugabo karamubesha kugira ngo undi mugabo karamubesha ngo namweze umugore aje kumusengera akamumara n'umwaka ndamuzi uwo ni umupfumu rero uwo ni umuyumbe wacu abayumbe rero mwabaye Tom bakuzi ba Maendeleo TV tarasoza nuko cyabaye kirekire none se abayumbe bemera Imana cyangwa bemera ibiheko bemera Imana abayumbe bemera ibiheko abo sabayumbe nababwiye mbere yake ndawe abo ngabo bashamburiye gutyo muri amafuti bagacamwe imiryango bagaca amakoti y'abandi mu birato z'abandi narababonye ejo bundi naje bamwe abo ngabo ntitubemere je ndi kumuyumbe mugenzi wanyu inama mbagire ntategeko mbafiteho mugende mubireke gusenya imiryango guteranya gusenya amakanisa nimba bahari koko mugende mureke haro nabonye ate mikoti y'abandi ubundi amakoti hari utuntu dusonerwa mu indani bakaduke bakabisha ngo ni udupapuro mugende mubireke abayumbe twarabavumbuye bagenzi bacu mureke gutukisha umurimo ariko icyo mbabwira cyanyuma nuko hariho benshi bataraba gutyo batarahemuka barahari batarapfukamira abatarapfukamira bayari niba abandi rero bataza bakorera